Taldearen aurkezpena. Aurtengo proiektua diziplina anitzeko talde batek osatzen du. Lehen aldiz, elkarlanean ari diren bi hezkuntza zentroz integratuta. Proyecto metodológico colaborativo. Una de las dinámicas fundamentales es la asamblea, donde se abordan temas clave para la organización y participación de los grupos. Jarduera nabarmenduak. Ebaluazioa ikasleen jardueretan etengabe frogak biltzean oinarritzen da. 15-eroko feedbacka, hiruhileko txostenak eta amaierako akta barne hartzen ditu. Autoebaluazioa eta koebaluazioa prozesuaren parte dira. Proiektuaren komunikazio helburuak. Elektroreis talde berriaren komunikazio estrategia bere nortasuna sendotzeko eta presentzia publikoa hobetzeko diseinatua da. Aurten, Peñaskal eta IES Eskurtz elkartzeak ez du soilik taldearen gaitasun teknikoa ahalbidetuko. Baita bere eragin komunikatiboak indartzeko balio izango du. Estrategia de comunicación. El objetivo es mostrar nuestro proyecto mediante contenido en redes sociales que combine publicidad descriptiva, elementos gráficos y recursos visuales. A veces se incluirá eslogan o mensajes breves. La clave de la estrategia es actualizar constante y la participación de seguidores a través de encuestas y preguntas.